empakezi zibire zitebekanisiibwe Crispus Mugisha asimwe n'ekigendererwa cyo kushagika eminyeto kandi timu ya Rwebishahi niyo esingire ekikopo bwa nyuma yo kugutura nkoni na goli 5 harina za penalty. Timu 36 z'amagombora nizo zibire nizihayanira empakezi na bwa nyuma abasinguzi bahirwe biconco ebermweno miyente uniform emipira hamwe n'ekikopo. Nimbasima ntine mugakiro ati twatangira kaba boda inabantu abo abinayire ipiki 10 zurumu barumu barona tingu baya osente nabo bavuge betungure tino kumba no rwingana tingu zende. Ebyo bikiryaho timu y'ecyaro cya Nyamabare esingire ya Nyakibare na goli na haribere za penalty okuhangura empaka z'eminyeto ezitebekanisiibwe More Asimwe MP w'abakazi ahabwa district ya Rwampara. Kabaleteraza medical camp kwa treatinga endwara ya netwara abantu ya hepatitis B. Timu zone zishikira mu final zihirwe biconco eber mu uniform kandi Nyamabare abasingire batwire ekikopo.